Sa svih strana narod hrli na Jelačićev trg, gdje će se održati prvi slobodni miting posvećen oslobođenju Zagreba. Nadolaze povorke omladine, radnika, namještenika s nacionalnim zastavama i transparentima. Staro i mlado, muško i žensko, čitav rodoljubni Zagreb došao je da čuje riječi svojih prvoboraca, da im iskaže svoju ljubav i zahvalnost, da proslavi svoje oslobođenje. Preko 100.000 Zagrebčana sakupilo se na veličanstvenom mitingu da manifestira svoju ljubav prema narodno-oslobodilačkom pokretu, Jugoslavenskoj armiji i najvećem sinu naših naroda, maršalu Titu. Stižu prvoborci i rukovodioci koji će govoriti na mitingu. Na balkonu s kojega su održani govori nalazili su se predstavnici naših i savezničkih armija, narodnih vlasti, jedinstvenog narodno-oslobodilačkog fronta i omladine. Miting je otvorio inženjer Planić, član akcionog odbora jedinstvenog narodno-oslobodilačkog fronta za grad Zagreb. Komandant glavnog štaba Hrvatske, general-lejtnant Ivan Gošnjak, rekao je u svom govoru između ostalog: hrvatski narod formirao je svojih 5 korpusa i uzeo sudbinu u svoje vlastite ruke. General-lejtnant Koča Popović rekao je: govorim vam i kao sin Srbije, nove Titove Srbije. Naše učešće u borbi za oslobođenje Zagreba mi smo shvatili i osjetili kao duh obavezatnosti i zahvalnosti borcima Hrvatima i borcima ostalih naroda Jugoslavije koji su nam pomogli da očistimo od okupatora i domaćih izdajnika našu Srbiju. Komandant grada Zagreba, pukovnik Večeslav Poljevac, rekao je: drugovi, Tito nas je vodio u najtežim danima. Tito nas vodi. On nas je doveo do potpune pobjede. On nas vodi u potpunu izgradnju i miran razvitak naše zemlje.